There be ever cause I can send it here. Ye GD ni a reshim wasa from so man assume ye hano ato or my Ghana so. Nipa besusu ni bone nensu nyame na wie papa de amaye. Sene Archbishop Nicholas Duncan Williams account Bible mu no. Nyame abufu hyew be ko nipa bi obebo ne trimpo se afi abato ma basabasa ye asi. In fact, we continue to add to the numerous voice of our angels. Say calamity will strike them. Ghana will be peaceful. Ghana may live beyond 2024. Ghana will not burn. Obi biya we de trimu pana dwem pobo ne se ejabe to Ghana mu abato aye kwa akoto apedwuma mo bapenti. Odini fie na sefo betwa so on our behalf. Obi biya so be kwa akogye sika to sell information be more man eja atom. On fa sika ne nufie na sefo ne ne ma Onuamu ashe. Ghana will continue to live. And so this will continue to be our prayer. Abre ko afia batum. Medidi akwesi esi Asem Yi Di Ka bre na adrusim. Quick one. Na say me drive ya me hunu ade bi ewo krom. Omo amahun so far eye ma no na mo so mo ye saade no. Omo mo drive ya no mo ye video call. Dangerous. Dangerous pa. Omo mo drive ya mo ye video calls e wo mo kam. To be no ode ne phone no asi ne steer no on the left. Konza ho no ahwe no wo from kakra. It was the chocolate sana all driving na no hwe ni pakora nim ne yeko. Dangerous. A better place for say my dream call so especially MTTD. My dream call honum ne so. Ko yanhwe ya we kwa fast am dia brain. I think was the last 2 weeks Saturday na me woman be nya confrontation or airport. Traffic light na say. The same thing I know here. Me yi me phone some record na was safe in the one play my recording no. And please no be me nim ne din there but no ye bia why ade. O caution no. E ma ne hu se ne wo ye no enye. So why ade. Me gidi se nyensem ni nyina na se yetam ni nyina de akokot. E ba sa ye court ne be ye makora buso. Ye nsi ane ye caution but se akosi se basuma ye denchen si ye bom kokone dia na no se mra na ye adwuma koso ntimi driving na onye video call o ye on net call kra na da say na ni pan se person twa na mo nso asebio ni pan aka cho se me drive still ugina phone se me ye video call be na se mo mti abrochi na o munye nya adwuma no amne komotenti wo Ghana wo pe pa sa microphone wo pe sa komotenti wo Ghana pa ade wo ko onya ya wo ye timunsu ya sebi mumfa ayika kranto ho nipa no frɛ no wagye atumi wo se na okwa se wo drive still osimisa na wo ye video call joko hwe no wu a wo ne ho na beto aso enye muntina me ba no pe me hyeda ba mso later na yam say best na I think some few years back and I bumper the photo no papa me Agbobloshie video no wa man fa ko Agbobloshie old market na ye pam onion traders no efri honom edom ko bia wofro e pam scrap dealers ni nyina efri honom no after some pen photo na mo wi ani asa kwa kwhwe ade bia ekoso ma say the project for agenda 111 perfection see ebo foundation ya ade am ya toward ya fa asase na o se to fa hono ba ya sanso hu se eyade a special scrap dealers no after to say pile up in kakra scrap dealers na
no more Agbobloshie onion market na ye pa wo ne onion traders ni nyina mo free wonom no ye so ma sha say pile up nkakra na Mati said the Greater Accra Regional Minister onom da na ni kwa titles Glover say obetu na mo na otwi mu abo no akasa so ni akwa kwahwem ko no so atesem ye bi no so ba ba ka say videos no ma push ni nyina ma no to na musu be ko no so akwa kwahwe ni okwa betumi afaso de ma faso you see yen kase obia no aduane embo no ba se bo be ka ya ebra na ye pam sa adwanefo e de from ade ba ko abaye se ma compensation emana eton jene ne de because na ban secure baby dia momuti no yam some compensation minim ne kosi ye but scrap dealers minim see mom not less than 100,000 Ghana cedis so fan ko hwe baby from abandi ka mom 50,000 so mom pe esa enso e bia esa munya compensation how se ma ko movie e kwa mo se baba ye de ho no biem we ya astate ne sa no si amye ni amre ne yanka ba ko aba mienu aba miensa aba enan aba enum aba ebenu ba bia ban se agye mensem ye so sika e ko demolish ye ko so e wo sa bia wo a enya de ketwa ye mpese besa ko du pempen so bia ye besa ko pege sika twitwidie se ko pam krofo asefro abre betimi ho dwuma sese ye ene do musa tie pam mo bia ye mresa scrap the last me se adwuma but once a bampen from aswaya awe se bia ye nam won ye yim afiri wonom no na se afiri wo sa na ma adwanefo ne mema ye ton ne ma okwan wi estate free September kon assembly be antimi pam mo biem because we MC kwakwa we organize bu ba be free aka cho so unim ne wo ye ye vote na pam free wonom no ti free September ko de se ne manager fo na okwan o medo so kra che sei sa no man chichire akwa koduru the ultra motive of a politician to win political power it is so man baby kra be bo amwonya political power na wo pe sa na man for sisi dan ani sisi ensuo kwan mu wo sini nyina ye ne twia ye hu ba ye ntu ho na mon edu si kodwiri da na gua ye se samom compensation and aban de be mo mo ena na be course wa danta ba bia Aisha e ko yen na ono bi onim pefe pa se wasi edan de si ensuo kwan so se ka kire aban se aban ma me patasika obenya sa kodo na ka obenya sa kodo no e de aka because ya pow MMDC sa ko ba bia se won tie dwuma na wo ye na se because of political power you intiment to tree or minor so make say we ya everybody saying ma MCB sha say to na mo say obepam adwanifo na awukwa no nyina na tie ne party official be ka kire no. The former Greater Accra Regional Minister, now Interior Minister, Henry Kotekaye, some of the challenges are on one party for a man to go through. One more to make sure say incline and home better. Power. Into man be say kura and say. Because nipa na year to the free baby what na elbow man in kankono. The party executive na enhwe ho. Ne wodri okwan nipa fa so ato abade amame. We say Henry Kote. Na no ton. E kan tete on party fo. Enye opposition. Olo ne party fo. E de ye no. Awometie ni atete ye man ni komu. All because of pursuing the Jumaye as a Greater Accra Regional Minister. Because party fofi said you man na wo ye na e be bo o man kan ko no man mpuntu no e be say party this vote.
we are starting kakra a pileba no commander Adom da ni quartet as government catch say ye tu one amon na se edin finhia ba ku mienu miensa ye kwa ye bebre se be pamomo se sabom sabe bo atenase e wo bia ye tu omo amom patasika so mo fanfuru sabom be bo atenase wo no a ye tu omo be ye den aban be sa de sika ko biem enenema amanfo ebu efuno because ye sika na ye nya na oman mu na ehwa no ye priorities and make ye sika no ye set the year na kede no obi ye to afiri baabi a waje mpatasika usenya kokoso asade babak because we weakness bi o baabi we want sin to be on the part of your penifo no e wo baabi also your penifo de wo tempu woni kuniema so eto be ko ne ba ko wo ozi e no mo ba no mo nyina mo ma o we free ha na we free ha na we free ha na we free ha na we free nchenchem ni e bank kakra etu enya no onua menya dabre wa ha ma wo no so abebo oh chale menya dabre wa no eto mu esemo mpatasika nyina be sa back Mr. 2-3 years to come ye ntu one more eneya omutuo be ye den it will cost us more na meka ye ne say ya ye twia patasika ne ye tede free ministers ye tede free appointees se wo sa ewre mo tumi wo ho nyina aka twemu a maybe kebe ma sebi adwena ye adwuma yi o baabi ba when patasika ko twia ye aban pani bi esika nim na ka twia beba ni allowance nyina beba MC atrase aye hwehama obi esidan esi baabi a ensi ye kwakotwego sikede kwakotwego no ne kaprenka ho et MC betra no office aye hwehan se yensi dan no yo bibi e be ne na ene ya na ebe ye yini da foforo bi abiem Honorable Daniel New Quartet Titus Glover, one of the Regional Security Council. Agbobloshie Onion Market, baby, I'm pam a dread for ne scrap dealers ne free ya. Your mass scrap dealers no compensation. Scrap dealers na start a pile up. Yen 200 money. Asana kofaka kese e de abro mai. Me de akwese ensia. E de won ko kese ya eba ababedie. Mene the national organizer communications officer edema NDC amanyoko lawyer Sami Jamfi enebedi nkomo ne anopai variety of issues sembebre wom fa comment bra ye begini akenkari ama but still kai say Asem Yi Di Ka